Dobar dan. Sunce moje, ko mi je dođao? Gdje nam je slavljenica? Evo slavljenica. Sunčica moja. Cijelo jutro smo u akciji. Ko to ima ročkas? Bog baka. Cijelo jutro smo u akciji. Sve najbolje. Ajde, izvolite, uđite. Sunčica, kako jeste se kada pojavila? 24 sata. Evo ovo ti od Mateja. Svaki pol su malo. Ma joj mene, izvolite. Trebala O, biti dećeš me prva, snima. ali se mama podmetnula. Hvala vam lijepa. Baš je snijeg trebal padati. Kak je bilo neki dan lijepo, rekao joj da je bar takav dan. Brižače si uključi. Slatka da si Bljuzga mrak, te stvori bljuzga. Ja mislim da su tu noge. Dragi moji uzvanici, drago mi je što ste se svi odazvali, što ste došli da proslavimo moj 100. rođendan. Neka vam bude ugodno i želim vam svima sve najbolje. Živjela nam još 100 ljeta. Bože, sačuvaj. Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Da ću vam reći, moj otac mogao doživjeti moje godine, ali nije. On je bio advokat i branio je ljude, tako išao jedan dan sa suda kući, stanovali smo tamo kod bolnice milosrdnih sestara. U Vinogradskoj. I točno pred zgradom u kojoj stano je došao jedan mladić i spalio 4 metka u njega, ubio ga na mjestu. I kad je došao moj brat na prosekturu gore, rekao je onaj doktor koji je bio, veli, je to vaš brat? Veli, ne, to je moj otac. Veli, pa taj čovjek je mogao živjeti 100 godina. Može ovo. Ti samo za reži. Evo, sad ti dalje. Sretan rođendan, baka. Sretan rođendan ti. Živjeli! Živjela! Još dugo! Ljeto kad dođe, onda u 5 sati se ustanem. Dok nije još velika vrućina, onda idem vani, onda 1 sat sam vani. Kad dođem kući, onda zatvorimo prozore i napravim hlad i tako da, ali jako puno hodam. Mama je kod mene već od 92. znači punih 18 godina. I ne mogu reći, nemam nikakvih posebnih problema s njom, nemam posebnih zahtjeva, normalno kako se mi hranimo, tako se i ona hrani. Ona je uglavnom, ja nemam običaj da joj dajem nekakve poslove, pa onda ona se zapravo bavi i najviše ide u šetnju, pa onda rješava križaljke, dosta čita. Pokušava mi nekad nešto i pomoći, pa ja odbijam, ali vrlo često mi se ponudi da će otići recimo u trgovinu umjesto mene jer ja nemam vremena, pa ona ima više vremena. Ništa joj nije teško. Bako, kad ti je bilo najteže u životu? Pa došlo najteže je bilo za vrijeme rata, drugog tog svjetskog rata. To su bili strašni dani, to su bile muke, ljudi su se na koje kakve načine spašavali. Onda ona bombardiranje i svega, ubijanje ljudi, to je strahota bila jedno, to nije bilo za podnesti. A šta smo mogli? Morali smo trpiti, nismo mogli se to izbjeći ko niko drugi ne. Koga si spasila za vrijeme rata? Pa puno ljudi, a jedan kad je došla kapitulacija Italije, onda su te ljude lovili sve posud, Njemci i tako. A u dvorištu je kod jednih stanovao jedan Istranin. I onda je vidio da nekoga traže, skočio je, došao je gore k nama i onda sam ga ja spremila kod sebe u jednu sobicu. Tako je to bilo pred večer. I Zorica je već spavala u sobici, to i onda sam ja nju izvadila iz kreveta i metla sam ga tam da legne i ništa. Ja sam mislila, oni će proći, među čim su došli gore.
čula sam da idu gore u stan i onda sam tamo imala u toj sobici jedan sanduk od pakovanja gdje smo posteljinu pakovali i to. Pa sam ga unutra metla i zaključala sam. I onda sam išla natrag, onda sam se sjetila, joj, mene ako dođu unutra, a krevet topal, a nema nikoga. Onda sam Zoricu brže u taj krevet metla i kad su Njemci došli, pita šta je, ja velim šta tražite da... Nekog rekao, tu nema nikoga. Da, onda su me pitali da gdje mi je muž, onda sam rekla da je muž domobranski časnik i da je na radnom mjestu. Onda su se ispričavali i otišli su i tako se čovjek spasi. Recimo ima dosta svojih znanica, prijateljica, ali ne voli baš s njima ići u šetnju jer se tuži, one iako su mlađe, po 20 godina od nje, ali ona se tuži da su one prespore i da ona ne može s njima tako hodati. Kad se šetaš, jel ideš sama ili ideš sa svojim prijateljima? Pa čuj, najrađe idem sama, zato što ja dosta brzo hodam, a oni svi idu, ono se digne, ide, pa se vuče, pa s noge na nogu, pa stane, pa opet, a toga meni ne treba. Onda ja idem sama rađe. Onda 1 sat prođem, onda dođem kući, čitam nešto, ili križaljke rješavam, ili uvijek se nešto nađe. Nekad kad je nešto zanimljivo na televiziji pogledam, ne gledam baš puno televizije, ali gledam recimo, najviše volim ove putopisne filmove gdje prikazuju tu razne države, razne strane države, krajeve. To jako volim, ali inače baš ne vijesti svaki dan slušam, ali ne. Onda poslijepodne idem opet malo van i tako. A ja sam zvala Hrvatsku radioteleviziju, rekla sam za vašu emisiju Treća dob, možda ste zainteresirani, moja mama ima 100 godina i sad nije stvar u tome što ima 100 godina, nego što ona je jako vitalna, što ona nije neka pognuta, zgrbljena staričica koja jedva hoda. 100. rođendan gospođe Nade Filipović. Okupila se na jednom mjestu cijela obitelj, došao u čestitare i velikogorički gradonačelnik i naša Vesna Ratković. Do danas još uvijek rijetkog 100. rođendana gospođa Nada stigla je, u šali će reći, korak po korak, dan po dan. Onda je došlo iz 24 sata, oni su sami negdje pročitali valjda u Reporteru, pa su se sami javili, pa su došli i onda su i oni snimali, a osim toga su na svom portalu dali nekoliko minuta. Gradonačelnik je ova naša najstarija velikogoričanka i vi ste ovdje na rođendanu, kako je to? Pa jesam, pa koliko ja znam je najstarija. Eto, drago mi je da mogu biti, ovo je stvarno rijetka prilika da možemo ovako svjedočiti nečemu. Draga moja djeco, unuci i praunuci. Puno vam hvala što smo se u svemu tako velikom broju sastali, što ste došli da proslavite moju 100. godinu. Zahvaljujem se svima želim sve najbolje, a ovima mladima da budu dobri, da uče dobro, jer učenje je pola života. Koliko učite, koliko naučite, to je vaše koje vam niko ne može odnesti niti ukrasti. Učite da se zahvalite svojim očevima i majkama koje su radili dok ste vi studirali, da vas podignu na noge. Učite da možete svojoj domovini pružiti nekakvu korist. Budite dobri svakomu, poštujte svakoga, nemojte gledati na ličnosti, je li to siromak, je li to bogataš, je li to crn, je li to plav, je li kakav je. Svakomu čovjeku treba pomoći, jer koliko god vi pomognete, toliko će se to vama vratiti, jer sam ja to u svom životu iskusila. Budite dobri, poštujte svakoga, pa će i drugi vas. Svima vama želim sve najbolje. Najviše se zahvaljujem mojemu sinu, mojemu unuku Romanu i mojoj kćerki koji su to sve upriličili i mojoj ostaloj djeci i njihovim suprugama sve najbolje da Bog dade u životu.